Kuan ha, patay tarong ning tindahan. Aham, puday ka. Kinahanglan tan-awon jud nimo ang kwarta kung 100, 20. Asa ka ni kaman to no? Ay, pugi na ko si Puton to among kuan dito oh, na ako may gadala ato. Unsa man ni tumaturi mo di ay? Meeting sa purok ron ba? Nibiyan ko ni mo diri ako Raisa. Nya lang ano na mag-meeting ko dito, bukuyog ko ka. Sabi ko pantay dress tindahan sa may ingkamon na to. Ay biyan lang sa kuno kadaligon. Kaning tindahan, wala man ta nagsaligaan eh. Pero dili na ba yan nato ginakuha tanan? Nya ako Raisa diri. Bukuyog kandi sila doon yung si halino na to. Naraw, paggamit og kalkyo kinahanglan kung unsay kwarta tan-awag pila ilang kwarta kay malipat ka. Mga badlungon ra ba ning mga tao diri sa tuwa kabalong sobra ang gisukli di nakabalo mo uli. Lagi. Sige na. Oh. Ah, panirado dia. Oh. Pila kang kwitsaw nila agaw dito no. 20 akong kwarta na. Malit ako dito. Yo, gaw. Oh, unsa man? Gaw. Oh, unsa man? Papalit akong kwitsaw gawin, tagpila yung kwitsaw gaw. Ciao, tag kuan. Tag 13. Tag 13. Mahala ko na gaw. Wala may brato nga kwitsaw gaw. Wala ay, mora na. Mahal naman kay karon gud. Mahal na dayron de gaw. Usa may brato nga kwitsaw daw wala jud gaw. Wala. 20 ra ba yung kwarta nako gaw. Kuno kwarta nimo? Tama pa man na makapalit ng mga anak. Kada ko ng kwarta ha? Palit ako isa gaw be. Oh. Nang halang gaw. Ay, wala na quick shop. Wala naman eh. Pansitamto naman lang ni. Ano tagpila po na. Mora gyapon. Ah, kana lang gaw. Kanang halang gaw ka para lamay gaw. Oh. Oh, Ayan. kana lang. 20 na kong kwarta gaw. Oh. Hindi naman ni maabri noon. Pero, 20 na kong kwarta gaw. oh. Kadali lang ha. Ako sa kanon ha. sige, gaw. Bilang ko ha. Hindi ko kayo maulaw ko ba. 20 plus 13. Ah, tama. Ah, nasi kuan. 33. 33 yung. Gaya ko na gaw. Kadali lang, Udyaw. Gaw! Sukli gaw eh. Oh, nara yung sukli. Ilan man gaw? Nara, sukli ba mo? 33. Oh. 20 sama kong kwartang nung suklian mo kong 33. Pagkabugu agon bayhan na gud. Ah, may noon, libre na kuan eh. Sala biya no. Manikas ta, kasi mabalas na patag panikas ba. Pero iuli guro ko, konsensya man ba. Sama ni iuli ba ko diyo. Pag iuli ka ni wa ako'y kwarta. Kapalitan na ako'y dungag gaw. Uni gisa gaw be. Isa ka halang niya po? Oh, kang halang gaw. Oh, sige. Mura kulang man ay gud gaw. Oh, sige gaw. Pati naghanan na mo dito ba. Oh, nara. Mani gaw. Oh. Oh, nagaw. Isa gaw. Hala? Nama mo siya sinsilyo? Gaw! Gaw! Alisa na ba kay sinsilyo? Ah, di na gaw. Undo na ako na. Mare! 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 Hala? Nanapoy tao, kinsar buka ni no? Mare! Mare! Mare, tigpila ni mong munggos, Mare. Papalita na tayo ka buok, be. Kwan! Ah, tagjis! Nama yung kwan presyo? Do ka buok, be. Kaling ha? Oh. Pakiihap na lang po kung pila na tanan. Ah, Mare, kuan lang ka buok, anak, 5. Ah, unsay lima nga? Duha naman lang niyo. Kuan ba, ning 5 ka lusok, ipurbok na lang nako. Ha? Ano man? Ay, basig wa ka kuan niyon. Gagmar, be, kayo. Ipurbok lang nako, 5 ka buok, anak. Kay, Dili man pwede palitog lima, oy! eh, kasi sige na gud, Mare. Ipurbok na lang gud na gud. 5 ka buok, anak. Dili man gud na pwede no, kay isa man jud kakuan na no. Sige na gud, Mare. Payaw na lang gud. Kita ra bitaw mga silingan diri bitaw. Unsa may makaon nimo ning lima ka buok? Ah, 5 lang gud ka lusok, anak, Mare. Kay nag-budget pud mi sa balay ba. Alangan 5 ra may ka buok nito ah. Nagatipid mo kay krisis karon ba. Yan sa man na pagkaon ng lima ka buok. Ay, sige na lang gud, Mare. Di man lang gud kalusok, anak gud. Ipa na lang gud na, Mare, 5 ka buok. Hala, sige pare. Lima ra man yung ka. Oo, Mare. Sa. Duha.
Ina ya, mereka mga kuan ba oh. 3 4 5 Nya, pila man na mare? 50 lang. Sa 50 nga. Kagmay kayo, awag na oh. O gipalit pa nimo ning isa kay na ni Gisra. Nya kanay na gipaiyap-iyap ako nimo gipabuslot-buslutan pag yun nimo silupin. Awag kagmay kayo. Nya, 50 nga. Sama na oy. Gingna bitaw kag ginanay palitan na lang kay tag Gisra. Tig piso na lang ko ni mare, 5 na lang ni be. Ala sige. Sige, 5 na lang na be. Mara mare oh. Pakibalot lang pud ko mare be. Eh bitbita na oy. Nya wala mo koy gagmayng silupin. Pakitain na lang ko diya mare. Ala sige. Dagko-dagko pud. O nara man day na. Nara mare. Napa? Oh. Oo nga ha, kay para dili mga hulog na imong kuan munggos. Nakuha po ni sudlanan mare nga lima raman kalusok ka munggos akong gipalit. Ano man, unsa may akong sudlan nga wa may lain silupin, di kada na lang. Para di ba wala na imong munggos 5 ka buhok. Wala ra mo, kanda kayo. Atong suklian ako mare. 50 kuan og 5. Ah, no, 55. Mare, Oh, dali apod. oh nara. Salamat kay mare. Oh. Imong munggos ha tarunga mayabo. Okay, salamat kay mare sa imong sudlanan niya pas saging dako nga lima ra kalusok ka munggos imong kuan na. Sige sige. Mare. Oh. Hala. Di ba 5 man to ka buhok? Sa tag 5 dapat 25 da ito. Wala na mali. Wala, oy. Oh. Kumusta man ang tindahan na to? Kira. Nya. Sila may hanahalin nimo, unsa may mga pamalit dire, kinsa may namalit dire? Kwan. Kwan to kaniya, 2 ka quick chow. Ay pansit kanton ni nahurot man ni quick chow di ay. Do ka pansit kanton 26. Oh, nya munggos pod. Pila? 5 ra ka buhok. 5 kabok 25. 26 o 25, 51. 51 imong halin? Oh. Eh, pila halin din? Kwan. Hala. Namali man dahil ko sa kwan nga niya, munggos. Nagpalit siya og 5 ka buhok, 5 ka lusok niya. 5 ra akong gikuha. Say 5 kalusok. Nga bay buok man eh. 5 ra lang ka buhok yung gipalit kay nag-budget daw sila. Imo pagkuan ka simple nang tag 5 na lang ikabugo di kay ka ba. Sa mga kaatang mag-shoutout mi shoutout kay Rex King Buliser from Agosan del Norte de Jubilin Kaumpoy Regaton. So shoutout kay Jubilin Kaumpoy Regaton. And shoutout pod kay Angel Anyasco o kay Idna Anyasco. Shoutout kay Idna. Og shoutout po ko kay Jen Ricto nga taga kuan sa Taclo. Shoutout ni Bura og Ricto family. Shoutout ninyo og kay Lia Jen sa Barita Disukoro. Shoutout nimo taga Iban. Shoutout mo. Shoutout kay Jen Ricto. Regards daw King James si John. Shoutout kay Nelvin Sinongote Muhammad o kay Renz Kanja, kay Arshad. Then kay Trixie Chungo, shoutout sa inyo diha. Shoutout pod kay Mian Kanyada Makilang, shoutout ma'am. Then paki-support sa YouTube channel ni Kayla Jane guys. Please support and subscribe na. Shoutout po di ay kay Alvin Bitil, Jimboy Ando, Vincent Andag o Griniel Perdogas, Melanie Sayon, Prency Lasconia o Mylene Limsan. So shoutout sa inyo diha. Shoutout kay Tribal Vlogs. Paki-support sa iyang YouTube channel, Tribal Onboard Vlogs. Shoutout rin sa Toril Endangered Biners. Paki-support sa iyang YouTube channel. Then paki-support po sa YouTube channel ni George TV from Tacol. Then Ganma Anta, shoutout. Then shoutout kay Ariana Mukali from Bataan. Yuni Nagale, shoutout. Bisaya TV Vlog, paki-support sa ilang YouTube channel. Celso Benitez, Joben Abihila from Masbate, Irens Vlog, Irens Nogas. Paki-support sa iyang YouTube channel guys. Then kay Edwin Montimor, shout out. Well Muhado, shout out. Kay Jotlets Vlog YouTube channel, Maria, shout out. Then
Pakisupport po sa Davao Vines. Shout out sa Davao Vines. Shout out kay GM Sarsuelo from Bayawan City, Negros Occidental. Then shout out din kay Ella Yang from sa Davao City. Kay Wing and Friends TV. Shout out din Joseph Elden Domeles. It's me, Silingan, Ratag Barangay, Sir Gideon lang sa Kalang. Giselle Villa. Shout out kay Giselle Villa, fans ni Sir Gideon. Then, shout out Wendell Gaming. Shout out James Marilo. James Marilo ng Davao City. Shout out. Shout out kay James Lagno. Out din kay Jiboy Lasita from Sultan Kudarat. Jeromiano. And DSB Biners. Pakisupport sa ilang YouTube channel. Kay Joseph. June Pueras de la Serna from General Santos City. Shout out Dia Lods. Then, shout out kay Elder Bustillo. Then shout out Davao de Oro. So fans, hi. Kay Rumitira Jr. Then shout out kay D. Jacobs from Princesa Palawan. Salamat kayo. Shout out Lin Duo. Shout out kay Lin Duo. God bless all. Shout out kay Fortunato Ramatera na. Shout out kay Hayden. Shout out kay babaeng Joker Musayaw. Shout out kay Angelica Cabarlo. So mao na to mga kaatag no, sa mga wala kadungog silang pangalan is na shout out na gyud pod mo. Then wala lang siguro ninyo gihuman ang video. So pakihuman sa video para makita niyo yung shout out. Then kana lang sa gusto magpa-shout, comment mo #gatang, then subscribe ay mo kalimot, click the notification bell. Then paki-support di ay sa YouTube channel ni Jed Venture. Atong tabangan si Jed Venture sa pag-subscribe sa yung YouTube channel. Then kana lang og Signing off.